Iya, teman-teman. Oke. Oh ya. Gokil ya. Pinjam duit. Nah, ya. Berapa? Ucap. Aduh, ucap mah euy. Sudah tuh. Kayak gitu 70. Teh 70. Itulah. Nah, itu. Bensin aing sebenarnya tangan. Ya lah, ting. Jadi, saya utang 20 kain ya. Tong 20 kumaha? Nah, pinjam lagi 50 ya. 20. 20. Ya, tang 20 ya kain. Oh, nya. Ya. Heeh. Terus ke mana? Ngisi euy. Tanya. Ya, Oke. Nah, jadi aing nu hutang ieu mah. Ah, si Kardo nih, pu ieu mah ka aing. Kalah terjadi ieu mah aing modalna ge.